Hello ma'am, welcome to my vlog. Ma'am nasidi nong zure. Makakuya matungda nasidi nong zure. So kunedi aina nong zu honing base nasidi nong zure. Ano ay yam nungai. Koi sumang zu loin sole. Aduna nasidi kara inge. Koi suno so siada kakat kare makso. Ay di nasi nong chu base yam nungai na lore. Nasidi nong chu bari na kara inge. Hujik chakum da changani barogi chak thomrani. Nasidi nga thongani nga so ngau na lore bauni. Nasidi kokse akwai mununa thongini nasidi. Injangse yam padi phajare. Akwai munusu thongbudi hairabani. Audwe male injangse. Hadigomje thaksan baga injangse ekta haudwe male. Injang loidan thangdare. Hujik injang jeli koi chak charani. Ma'am hujik akoi chak so chan loide. Nasidi weather so yam nungai bani na tumma se nungai dor bani. Do hujik natang rest tawni. Do hujik akoi natang patharage. Do ma'am hujik ai sanagi chamul lolurage. Ma'am loin cha thangningai. Hujik ai cha loli, cha angangba loli. Cha lonba lore sina cha thangba snack. Nasiki video se nuai di ma'am like to video mo, channel se subscribe to video mo, and thank you for watching. Bye bye.